we have no sacred officials that will be left. Whether you're a governor or not, you'll have to face the law. Mutongoria wa thitango cia muingi Nordin Haji kuga gutire mundu gutigirirwo angikorwo ni anyitire itemi hari kuragwo gwa Sharon Otieno. Agenda tunasukuma kama serikali ni agenda ya kubadilisha maisha ya wananchi ya Kenya. Munini wa mutongoria wa Afro William Ruto kuga thirikari ni kunanira njungwa na anyiti itemi hari kurora uria garama ya muturire ingiguithio. Aikari yake no guikara na guoya thutha wa mundurume umwe gukorwo akiyumiria kwagia mairia na kwambiriria gutema andu makiria muno arume. Kuria rigwa kwa dio akigeria kuyongero urakaria magego tuhu gutiri kindu kuona na nyitanira na maina kiumo agikurehera kiriro kia ene nyumba a Mathare na Kibira aria maturaga ta hoi na kigiriko kiingi thutha wa ngui cia mwaka wa 2007 na 2008.